बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगी सब्सक्राइबर की मनुंगदगी साथी अमना मिसाब हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम की वरीदो लिबिरऊ अमसुंग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गा मखोयनि थेंगनखिबा अदुगी वरीदो लिरऊ हाइबनी यामना फजबा वरीनी हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरी अमसुंग हज़रत मूसा गा वरी मखोयनि करम तौना थेंगनखिबनो मदुगा थेंगनबा मतमदा करम मौंगद थेंगनखिबनो हाइबा अदुगी मतांगदा यामना फजबा मौंगद कुरान मजिद अल्लाह तबारक ताला ना पल्लगा हाइबिरी सूरे कहफ की आयात नंबर 40 मरफूगा निथोय फौजी मखोय अनि थेंगनबा मतमदा थोकपा थौदोकसिंग अदुगी मतांगदा अल्लाह ताला ना बयान तौरगा हाइबिरीबा सूरे कहफता तो क्वेश्चन लमना क्या हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ममिंग असी कुरान मजिद पल्लगा यावब्रा मागी ममिंग डायरेक्ट पलकप्रा हाइना असेंगमक्की ओइना माकी ममिंग हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असिगी ममिंग दी कुरान मजिद डायरेक्ट मक्ति लाक्ते अदुबो हज़रत मूसा की अमसुंग मखोयनि थेंगनगा मतमदा थोकिबा थौदोक अमसुंग मवोंग अदु अल्लाह ना बयान तौरिबा असिना अखोयना खंगबा ngami हदीस पाकतसु अल्लाह के नबी ना हाइबिरंबा अदुना अखोयना खंगबा ngami मूसागा अमसुंग मखोय अनि तौखिबा वरी असिन ताकपदि सूरे कहफती यावसी हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम नि हाइबसि खंगबा ngami हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीरा अमसुंग महाक रसूलुल्लाह हाइबमा नत्रगना अफवा बंदारा हाइबना जुमहुर उलमा के नजदीक अखोयगी नजदीकतना अयाम्बा उलमाए किराम जुमहुर उलमा के नजदीकतना महाक नबी ने हाइना जो खन्ने अदुगा अयाम्बना महाक नबी नत्ते हाइना हाइबसु यावी अदुगा महाक असि अफवा बंदा अमा नि हाइना बुजुक अमनि हाइना बरान जो भी हो महाक नबी ओय अमसुंग महाक रसूल ओय नत्रगना महाक अफवा बंदानी हाइबा असे महाक अफवा बंदानी हाइबदी कोई पुनमक्की थाजबनी अदुगा मा नबी ओय अमसुंग रसूल ओय हाइबसे मसिकी असेंगवा कुरान अमदे हदीसता साबित अमसुंग सुबुत फंगमंगमदबा नंबर मोयरगा कनागुम मी अमना महाक पु नबी ने हाइने खल्ले अदुसु अल्हम्दुलिल्लाह कसु कायदे अदुगिसु उलमा के रिवायत अमसुंग लरिक फंगबा नंबर मोयरगा कनागुम मी अमना महाक पु नबी ने हाइने खल्ले अदुसु अदुम कसु कायदे अमसुंग अदुगा महाक अफबा नेक सालेह अफबा मी अमनि हाइने खल्ले अदुसु कसु कायदे अदुगा अनिसुबा क्वेश्चन लमना क्या महाक अदु हौजिक हिंगिब्रा अमसुंग सिख्रब्रा हाइना लेकिन असेंगबदि अल्लाह खक्तन खंगे अदुबु उलमाई किरामसिंग असुमनि बिरी महाकी मवोची जैसे कि इंसान में कोई पुनमुक सिवा सुम तौन मासुम मियोइबम ओइना पोकपनेना महाक अदुमक हौजिकति सिरमख्रगनि अमसुंग सिख्रे हाइबसि कोई पुनमुकना थाजबनि उलमा अयाम्बना जुमहुर उलमा के नजदीकता अदुगा खरा अमना हाय महाक सीदे अदुमक हिंगग लै हाइना हाय बरहन जो भी हो मा हिंगे हाइना खल्ले सीदे ना हायरो मधु ईमान अमसुंग ईमान की कुरान अमद हदीसते याव फमसिंग अदुदा करिगुम अम्भो मरी लेनते जो भी हो अखोई असल इंपोर्टेंट अमसुंग वरी अदुगी मैकेदे अखोई चंगमिनराची हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मचा मसूदगीनी हाइना हाइबिरी हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ममिंग असेंगबसी बलियान बिन मलका हाइना कौवे हाइबिरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मतमदा बयान ताब संबिर इम्पुंग खुदेमंगना मतम खजितंग काइथोअगा यामना फजबा अमसुंग परा तंबा याबा वफम ngaktani अखोई तामिनसे इंशाअल्लाह मदुगी दमक्ता अखोई मिनट 10 तंग 30 तंग काइथोअगा इस्लाम की ओइबा सुगुमलब स्टोरी कया खंगबा ngamningai दमक्ता मतम खरा काइथोअगा ताबियु नॉलेज ओइबा थवासु फंगनी अदुगा कोकता अदुगुमलब यामना कानबा याबा ब्रेन ओइबा वफम यामना वरीदगी अखोइना खंगबा ngambनेबा अदुना अखोई तामिनरसे इंशाअल्लाह नोंगबा नुमित लमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना महाकी खुंगंगी मियोई पुनमक सिंगसे दिन की दावत तौरगा मियोई पुनमक बनी इस्राइल की मियोई असिदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना वफम थम्मी मतम मदुरा महोई बनी इस्राइल की मियोई सिंगी मनुदगी अम्मना हौगलकलमी अदुगा हौगलकलगा हज़रत मूसा दा हंगलमी हे मूसा दुनियादा ख्वाइदगी इल्मा लैबा अल्लाह ना ख्वाइदगी हेना इल्मा यामना पीबसी कनानो हाइना हंगने मतम मदुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना असुमना खुमलाई दुनियादा अल्लाह ना ख्वाइदगी हेना इल्मा यामना पीबा मीदी अमसुंग दुनियादा हौजिक हौजिक ओइना ख्वाइदगी इल्मा लैबा मीदी अइनी हाइना हाइबदी अइनी हाइना मूसा ना हाइकियबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना महांगना अइनी हाइरबा अदो
चुम्मे असेंगमक्कीदि नबीनी मतम मदुगी नबीदुना ख्वाइदगी हेना खंगबा हेली अदुबो इंसान में बिकोइद परा तमनिंगाइदमक्तनी अइंगोंदा करिगुम पोट म्याम पीबा तारगसु अइना ख्वाइदगी हेना पैसा पाइ अइना ख्वाइदगी हेना हई अमसुंग अइना ख्वाइदगी हेना मतिक चाइ हाइबा पोचे मसी ख्वाइदगी अल्लाहना पामदबनी मसी हाइरुदबनी हाइबदु खंगैदमक्तनी तो मूसाना हाइरिबा अदु अइना इहै हई हौजिक हौजिक की ओइना हाइना हाइकिबा अदु चुम्मी मतम मदुगी नबीदुना ख्वाइदगी हेना हई लेकिन माना ख्वाइदगी हेना हई हाइबादो मदुगी मोहता अल्लाहदा सिन्नरंबा तारगदी हेना फगदबनी अदुना महांगना अइना ख्वाइदगी हेना हई हाइकिबा अदु अल्लाहना दुकी मतिक पामद्रे अदुगा अल्लाह तबारक तालाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा वही थारे अदुगा मूसा दा हाइरे करिने हे मूसा नंग चलो समुंदर अनीगी ताइजन्नफम मफम मदो मदुगी मफम मदो नंग चलो अदुरा मी अमा थेंगनगनी महाक्तगी नंग इल्म तमगदबनी सिनि हाइरसे अल्लाहना मूसाना अल्लाह के हुकुम ने मा चत्तब याद्रे असै मांगना ख्वाइदगी अइने हेन हई हाइकिबा अदुगी मरम ओइरगा अल्लाह न मोन ताइबनेब दुनियादा अइने ख्वाइदगी हेन हईबा तारगसु अइंगोंदगी हेन हईबा मदि सोइदना दुनियादा लेफम थोइ हाइबा अदु अइखोइदा खंगनिङैदमक्ता मूसा अदुसु खंगनिङैगिदमक्ता अल्लाहना मदुगी इल्मा अदु तमनिङैदमक्ता हजिकी मफम अदु चलहल्लकद्रोबनेब अल्लाह हुकुम तौरे हुकुम तौर मतुंग अल्लाह हंगचरमी या अल्लाह नंगना चलो हाइरो मफम अदु अल्हम्दुलिल्लाह चलगनी अदुबु मफम अदु चलगा लंबी कमाइना खंगनी अदुगा अम्मना मफम अदुदा नंगना चलो हाइरो या अल्लाह ना हकना चलो हाइरो मफम अदु यौरब मतमदा अइना थेंगनगदब मी अदु करम मफम नो अमजुं कनानो हाइबासिदी करम एक्जेक्टली मफम दनो हाइबासिदी अइना करमना खंगद्रोबनो हाइना मूसा ना अल्लाह हंगचरमी अल्लाह ताला ना हाइ करना हे मूसा नहा की बेग अदुदा खाव अदुगी मनुंग अदुदा जैसे कि अंगांग की स्कूल चत्प मतमदा अंगांग चानिङैदमक्ता तप मचागुम टिफिन मचा अमदा पोट हाबिदना वसी अदुगु मदुन हजरत मूसा अदुना माना सफर अदु चत्प मतमदा पुगदब खावदुगी मनुंग अदुदा नंगना nga मापचुलु हे मूसा नंगना चत्प मतमदा हापकदब को टिफिन अदुगी मनुंग अदुदा nga si hapchelu aduga masig nga asina nanggi nakta adum yawgani aduga hek mafam du yaw matamda nga si Allah gi hukum ai gi hukum da ma mangki gani mangki ba mafam du adugi mafam adu mak le thengnardabni aina lepo hair mafam aduni haina Allah na hukum tawre adugi matung dagi hajar Musa alayhi salatu wassalam na Yusha bin Nuh hair magi नौकर अच्छी पुमिन्नरे गुलाम असिगा मागा चटमिन्नरे हजरत मूसा का चटमिन्नरे सफर चले 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 हम चलबगी मतुंगदा नुमित नोंगमा निनी चलबगी मतुंगदा मफम मसी यौरक मतमदा हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम हातम पोथासी हाइना खल्लगा हातम पोथारे पोथाव मतमदुदा असै माके टिफिल अदुगी मंगदि यौरखिबा nga ado haugot le adugo chien giba achi asai haksha nga ado asibaneba mafam du yobu matamda nga ado Allah na thawai hapchile adugo mage tifin dure thu eduga samundar achigi mapa de chien giba mangla chien giba mafam achi jaise ke koi barap ajina punjan matamda mi chatpe yadra barap ki mathakta adugum tawdan lambi ji sem giba achi lambi du mana nga adu chatkiba chien giba mapa asida lambi gum sema chatkiba अदो तंजादुदा हजरत मूसा का अमसुंग लाकमिनरबे यूशा बिन नूह हाइरिसेगा मखोइनि तुम्मग लेबा मतमदा तंजादुदा हजरत यूशा बिन नूह हाइरबा नुपासिनदि ममित पांगलक मेकअप थोलक मतम ओइबा nga नु चटखिबा उरेबा तो तंजादुर नबी अदु मेकअप थोलक पनत्रि महाकना यूशा बिन नूह असिना हाना मेकअप थोकपनेबा बांगदा उहोबने बरहान अदुगा मखोइ तुम्मि हगुला अबगी मतुंगदा मफम मदु चस्सि हाइना मखोइ जे चटले अमका सुम चत्प मतमदा खरा चटले चटलगा चिंग अमगी मपाल हेंदो अबगी मतुंग अदुदा मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम असिना हाइरे इस यामना वारे कोइ चटलिसि अदुन ngaptam pothachi haina haire to sida Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami hajrat Musa da Allah na pi ki hukum du mana pangthok ibne ba chatli ba do madu pangthok matam da mahak na ware haire ba chi hai bante Musa na ware ba do Allah ki hukum du in ba da mana wa ba natte ba Allah na mahak ki hukum du in ba lak matam da lambi ka ngaw na dana lambi du hindor aga chat kreba adun lambi du sangman ki ba adun maram moirga ma ware haina hairaga potha baneba Allah ki hukum adu in me da ma wa ba natte ba ado मोहने पोथारेंगे मतमदा असाई मकोई अनिना अहानबा पोथा फम मफम अदुदा nga adun haugatlaga chengiba adu asai nupa Yusha bin Nuh adun uhoba adu mana Allah yakum shaitanuna thawjal kaw thokraeba adugi wafam do hajrat Musa nadi uhoba nattedra adu mana Musa da tamme ha Musa e nabi ai koi anina mafam madro potha ba matamdane nga adun haugatla tifindagine sumena lambi tu chenkibani haibna aina udi hobni kawda nawon tam hodra matamda o acha do itaragadi asengwa
अल्लाहना इकोई पंथोंग अमसुंग मफम हायरदो मदुगी मफम मदु ओइगदबनी लाओ इकोई हल्लगा चटलसीना हायरगा हजरत मूसा का यूशा बिन नूगा मकोई अनीमक असे मफम मदुदगी हल्लगा लाए दुगा असागी मफम दुदा लाए अदुगा यौरे यौबु मतमदा फी फजबा मसेटलगा याना बुजु कुमना ओइबा अमसुंग याना मसक मतौ फजबा अफबा मीमा मफम मदु लैबासी उरे उबा मतमदा हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलामना सलाम तौरे अदुगा असागी मी अदुना सलाम अदुगा जवाब खुमले अदुगा यूशा बिन नू अदुना हंगी हे नबी मफम मस्जिद मुसलमान ईमान वालासु लैब नते अदुगा नंग कनादनो नहंगना सलाम तौरिबदु हाइना हंगी मतम मदुदा अल्लाहना इखोई इबा इखोई इल्म तमनिंगै दमक्ता महि तमनिंगै दमक्ता अल्लाहना उनो हाइरब थेगनो हाइरब मी अदो मदुगी मी अदुनि सी हजरत खजिर अलैहि सलाम मसी हना हाइरगा मखोई नि सलाम की जवाब पीरे पीरबगी मतुंगदा मूसा अदुना हंगलम्मी हे खजिर अयाक असे अल्लाहना नहाकी नाक्ता सदक थारकपनि अइना नहाकी नाक्ता इल्म तमुजो महि तमुजो हाइना अल्लाहगी हुकुमगी मतुंगिना अइ नंगी नाक्ता लाकपनि हाइना हाइरे मतमदरा हजरत खजिर अलैहि सलातु वस्सलाम ना हाइरे करी हाइना नहाकना अइगी नाक्ता लाकपछि अल्लाह तबारक ताला नहाकोंद पीदब इल्मा अइगोंदा मयामम पीबलै अमसुंग अइगोंदा पीदब इल्मा नहाकोंदसु मयामम पी अदुबो नंगना अइगी नाक्ता इल्मा तंबा लाइबासे फरे लाइबा अदुदि फरे अल्लाहगी हुकुमनि लेकिन नंग अइगी नाक्ता लैब मतम लैमिन्नबा ngमोये नंग सोइदना सबर तौब ngमोय नंग अइगी इख्तिलाफ ओरकनि अइना हाइबि लोय नंग सबर तौब मी ngमोय हन हाइरकनि मतम मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ना हाइरे अइ एनी मफम खुदिमक्ता अइ सबर तौगनि अदुगा अममना हाइगे हजिक नंगा अइगे चटमिनरनि सफर चटमिन मतमदा अइना नंगोंद इल्मा ताकपा अमसुंग हकाइक्सिंग ताकनि मतम मदुदा नंग सबर तौब ngमद्रे हाइना अइगोंद वा मफौ हाइरक प्यारोय नंगी नमित्तुन येंगबा तारसु उबा तारगसु नंग सबर तौगनि मदुगी थबुक अइना जोबि चटमिनब मतमदा ओइरकदब थबुक सिंगदो मदुगी नियम करिगिदमक तौरिबनु हाइबसि अइना लोइरबा मतुंगदा नंगोंद हाइरकनि नंग अइना हेक हाइरक्त्रे फोब नंग नचिंदे करि थोकपा यादे नंग सबर तौगदबनि अदुगी दु शर्त सि नंग याब्रा अदु इतारगदि नंग अइगे चटमिनबति यारे सिनाइसे हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ना माके वफम अदु तारा मतमना होय यारे अइ नंग हाइरबो वफम अदु यारे हाइरे यारबगी मतुंगदा मकोई चटमिनरे समुद्रगी मपानदा सुम चटलबगी मतुंगदा ही अमा थेंगनरे ही अदु तोंगगा चटले तोंगगा चटो मतमदा ही अदु अहनबनेबा यामना फजबा अहनब ही अमनेबा तो हजरत खजिर अलैहि सलातु वस्सलाम ना अहनब ही अदुबो माना करिगुम खुलाय अमा पाइरगा अहनब ही दु इसिंग अदु होनिङै दमक्ता मोई दागना हेल्लमेबा अहनब ही दु थुगाइरमेबा मचेत अमा मतमदु हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम सिना सबर तौबो ngमद्रे मरमदि अदु यामना लाइरबा चरा तालगा चारेबा मी सि नंगना अहनब ही असिबो अमनबो हेल्लमे थुगाइरमे चि करिगिनो नंगना असिबो तौनबा हुंगनब्रा बे इंसाफनी हैना हजदी मकोइना तोंगा इबे ही अदु हजरत खिजिर अलैहि सलाम मचे मकोइना मसा खंगबना मरम होरगा ही अदु तोंगपगी बहरासु लौबी किद्रेबा अदुदा हजरत मूसा ना हंगे अखोइना तोंगा इबा असेगी बहरा लौगदबो फोबो लौबीरक्त्रबा अदुगी महत्ता अखोइना मतेंग पांगबगी महत्ता अइगोंदा अखोइना महकबो मांगनेदमक्ता नंगना तौरमिबा असि मछि तौहैबा थबुक अफबा थबुक लायना माना हजरत मूसा अजन सबर तौबो ngam हाबदि माना साइ सबर तौगे केमदा खुमोय हाइकेबदु माना सिदे खुमे मतम मद्र हजरत खिजिर अलैहि सलातु वस्सलाम ना हाइरे करेना अइना साइ नंगोंदा हाइद्रा नंग अइगे चटमिन मतम नंग सबर तौब ngam करिगुम्बा नंगे नमित्तुन उबा तारगसु सबर तौदबा ngमक्त्रे हाइब तारगसु सबर तौ हनाइने नंगोंदा हाइखिबनि अइना हाइद्रा नंग सबर तौब ngमोय हाइना मतम हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ना हाइरे अई काउग्रे साइ नंगोंदा हाइखिबदु असेंगमक्किजु हजरत मूसा जी ममांगदा वदा तौगिबदु सबर तौगे हाइ पोतु तंजाद्र उबदु अल्लाइकुम काउथोखिबनेबा असेंगमक्कि अदु बरहान अई काउथोखिबनि नहा हंदक्कि सेमतंगदा अई माफ तौबिरो कोकपिरो अई मथंग चटमिन मतम अई सबर तौरगे करिगुम अम्बो खुमरोगे हाइरोगे न हाइरे ओ फरेको नंग हंदे खुमक्पा तारबा ना हाइ मतमदा हो खुमा अरोगे हाइरगा अमक्का चटमिनरे सुन पटमिनरे सुम चटमिनबा मतम मदुदा लंबीदा अंगांग खरा सानरगा लैबसी उरम्मी लंबीदा अंगांग खरा सानर लेरंबसिंगी मनुंगदगी अंगांग अमा हजरत खिजिर अलैहि सलातु वस्सलाम मफम मदो हतोकलम्मी भाई मी हेक्ते हिंगना तो मगदी करिगे हतलिमोना हांगफम थोक्त्रने मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम जु नबीनी सबर तौगे हारकसो इंसान ओइबनेना मफम मदुर सबर दु काउखिबस न थिदि अनिरक सुबैस काउबना तेमा सबर दु तौगे खंगना खंगना मागे थमोइदगी खांगबा ngमदना हारे इमेबा अंगांग सानर लेबसिंग अदुंग अपिकपा अंगांग अदो हजरत खिजिर अलैहि सलातु वस्सलाम हतोक मतमना मूसा जी सबर तौबा ngमद्रे करिगिनो नंगना अंगांग मरा लेतबा अंगांग अपिकपसि नंग हतोइचि कइनो हाइना हाइबा करिसु खंगदबा करिसु हाइतबा करिसु खंगदबा अंगांग असिबो मखोइगे मतेंग पांगबगी नत्रगना मखोइ अवाबा करिनो हाइना हंगबगी मोत्ता हेक्ता हतोअम्बा
haina haiba matamda Hazrat Musa alayhi salatu wassalam da Hazrat Khidir alayhi salatu wassalam na haire kaina e Musa ai nangon kari haikri nanga I chamin na biyara roi mafam maje nanga ai khaidok na ji nanga na sabar tauge hain haikibani adubo nang sabar tauba ngamdre haina Hazrat Musa alayhi salatu wassalam na haire Hazrat Musa na haire anda kisitaga ai maaf to biro ai amuk hanna matang chamin na matamda amuk hanna haire roige ai ahan na sabar tauge haikibani adubo ai sabar tauroge haina haire anda kisem dang de ai maaf to biro ai amuk hanna anda kummaroige ubu matamda so ai khangjal lage sabar tauroge na haire fare ko nang haire hoi na haire amka chamin na re sum chamin na re sum khar samudar du mapal chatle du ka adum lo khungang amagi manak ta makoi si yawi khungang adu da moi chana thakna ba Hazrat Musa amsung Hazrat Khidir ga atopa Yusha bin Nu makoi humna chana thakna purak potlam singa ji loijal la kon maram moiraga chana thakna ba leirak treba leyak ta matam da khungang adu gi mioi singa du da chana thakna ba singi da makta mehman nawaji tawbiwan hai matam da kana gom mi am phone makoi gi mateng panglak te ba chana ba chu pirak te thakna ba am bo pirak te ba adu makoi si yamna nungai te wa na sum la elak ka matam da khungang adu sum la ingai matam adu da koi angang ani sing yumgi phaklang si ti aga taraga leibasi makoina haigat ningai damakta hot nayeba haigat ningai damakta jumkhat ningai damakta hot na matam Hazrat Khidir alayhi salatu wassalam na makoi ani na ngamdaba angang ani dun ngamdaba potu mahak na mateng pangam dewar adu phaklang adu haigat piraga chumna lehlammeba matam Hazrat Musa alayhi salatu wassalam se sabar to ngamdre mana kumdre kumme karena nangna karigino makoi da mateng pangisi ai khoi na makoi da chana ba kitang mateng pirao ai khoi bu leifam da piu mateng sidam numit kharanita potharaga leigi hai matam da moina chana bu pirakte leifam ju pirakte adu karigino makoi da mateng pangji kariguma mateng pangge haina khanma taragadi makoi da ge paisa khara maman laurga mateng pangu paisa adu nei koi leire khotlaga lami ba khotli ba je chaba ya ba natro nang karigino na koi da mateng pangisi haina Hazrat Musa asina Khidir alayhi salam da haire ba matam da Hazrat Khidir alayhi salatu wassalam na haire bas nanga iga matam loire nanga iga kaina bagi matam yaure hawjit nang sabar tawba ngamde nang sabar tawge haraga nang halla halla adon khumai adon maram oiraga nanga iga makhata na se chatminna bangamdre adon mafam se maktadagi nang kaina ramadabni mafam se nanga iga lambi tongan tongaladabni na hai anja sai thamgi ba sharta dugi matungina Masjid Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na distabi rami Musa alayhi salatu wassalam asina masida sabar tarom taraga de sida ki choina makhata ba Allah ge angak ba wari sing do kayak ekoi da khangma ngam hallam ga dabne Hazrat Musa na sabar mafam madu tawki dabna maram warga mafam madu makta makoi ani je kaina batare haina lepna rami maram de Musa aduna sabar tawba ngamaktaba aduna maram warga Hazrat Khidir na haira ngasi mafam majal ujallachi nang chu lambi am da chatkro ai chu lambi am chatkre Allah na ikoi ni gi si panthonga se tamabani nang makhata na sabar tawba ngamdre haina hairaga Hazrat Musa alayhi salatu wassalam makoi ni kaina ngai gi damakta mafam madu leire masigi matang da Quran da su Allah ne yauri bane sure ka hafta adu matam madu da Hazrat Musa alayhi salatu wassalam masi angak pamdi khali kari gi damakta no mana adu yauna chawa potlam masi tawriba ji angang hatliba amsung hi thugai ramiba amsung kari gumna tab mi amagi hekta mating pangami ji kari gi no hajmai thamoi di khalli bane ba do Hazrat Khidir alayhi salam na haire kaina ya Musa pare nanga yesu kaina dabne na lang lambi tongan chatla dabne na angang ahum mado hatliba amsung aina makoi gi damakta khi thugairami ba kari gi damakta no haiba do aina khoi da haira age hajit nang khango ana haire matam madu ahan bada asai ko ni hi tong kam matam da hi han bu hi do aina hutlaga dak na hellami bo ho hallami ba do kari gi sunate athori ba angang ado yamna lairaba miskil angang oi mahak aduna nong magi adugi jai phang patlam na magi chara ta laga imung manung chalai ri bani mahak tong be hi aduna thori ba lambi adugi maigai aduda ning thawama lai yamna phatta ba zalim ning thawama lai hi thorok pa ahan han be hi u ba khudingi ne hekta lawjen ba makoina ning thawduna hekta lakchen ba auki angang gi hi du halli aina kari gomba adugi dak tu na hellamdaba ho hallamdaba taragadi soidana ning thawduna ma ki hi du phajallaga angang gi nongmagi chana ba rijak oidaba poto ma karai dei laigani adugi dabakta aina ma ki hi adu ho hallaga aman ba mal hallammi bani ning thaw aduna phada ningai gi damakta aduduga angang aduna nukti gi adoi phangakpa aduna magi chalai ningai damakta haina musa singa aduga ani subada aina lakka matamda angang ama lamkhangda lambi da sanara leiba matamda hatliba adu asini angang adu sayeng chawra aba matamda kafir oigani haibdi yamna Allah na haibi indaba shirka tawgani mahaki mama amdi mapa adu di mu'min ni afabani macha adu na shirka tawrak matanda mama amdi mapa adu yamna awaba pigani maduna maram warga angang adu ina hatokpani hayeng chawdringai gi mamang adu hatu ammaga mahaki mama adu gi mapa adu gi sidagi hena afaba awla lama mama mapa na
हाइबी इनबा अल्लाहना हाइबी इनबा मोमिन अमा सोइदना अल्लाहना पीगनी हाइना खंगगा आइना थाजरगा अंगांग अदु चावरक्त्रिंग ममांगदा आइना हातो अंबनी सिनि हाइसे अहुम सोबदा अइना देवार अदो हौगलक मतम अदुदा मखोइना फक्लांग अदो हौगतप ngamdaba matamda aina thangatpirammaga jungkhatpirammiba mateng pangiba ado adugi angang anidu yetimni makoi anigi mapa leiti jamna lairabani makoi adugi faklang aduna nanjalliba adugi makha aduda makoi gi khazana mal mayam amamar banungta yawroga phummaga leiri adugi pottu phangningai damakta angang aduni hayeng naujawan oiraga chawba sare farabagi matungda adugi dewar du thangatpiramba taragadi madugi makha da leiba pot khazana ado makoina soidana phangaga hayeng kona makoi gi mateng oiningai gi damakta ni aina khallaga mateng hauki makoi gi dewar ado haigatpirammaga jungkhatpirammidu sini haise Hazrat Khidir alayhi salatu wasalam na makahay ki ya Musa ay na angang do hatliba amasung ay na adong na hiyedu holliba amasung ay na paklang ado hawgatliba ado pun na magsing ado ay na tawgi hay na tawba natte Allah na taw hay na hukum pidaga ay na loin pangthok pani ay gi may kaydagi sunan natte na hayab gyan tare Hazrat Musa alayhi salatu wassalam aduna khangre ma acha aduga ikhoini sidagi ama khangmangami insan miobe khoigi tungdoi rakadaba amsung manggadaba tonggadaba khuding maksing Allah tabarak taala na ikhoida loina khangan badaragadi insan miobe ikhoji amma na amma khatna chainaba aduga mati kungani kungwaidarne madu Allah na khangmana maram moirga dunya da Allah na imtihan tawningai damakta ikhoidagi parkha lawningai damakta tharakpane ba igi leiba khida awaba tagani nungaiba phangani haiba polong khuding maksingji Allah na han ingonda enghanba amsung uhanba taragati aikoina koising asi Allah na sabar tawba amsung imtihan tawgada potu phangadane phangmoiba dunya da Allah na sabar imtihan ji yengaga hayeng qiyamat kinimta se fala nek afabagi fattabagi ongadaba aduda afabana kanano aina haibi inmina kanano haibsi khangngai damaktane Allah ni khangandri tanja dugi Hazrat Khidir alayhi salam na tawriba adudi Allah na mahaonda tongan ba sigi potlam jingado khanghallabagi matungdane bam Hazrat Musa aduda taibado mahang na khangiba adu khangge na khangmanate Allah na khangan bagineba asum tawduna Hazrat Khidir alayhi salam amsung Hazrat Musa alayhi salam maduna mafam adu chatki aduga mafam adu kainare aduga mahak na maikai amada mahak na maikai amamda lakhibaneba asina khangmangami insan mobe khoi Allah tabarak taala na jo bi tamakpa khuding maksing ado aina yengba matamda uba matamda aigi mit ki mangda phadaba manba amsung aigi mit ki mangda machi amangba manba su yawgani lekin madu punnamakto mangba amsung tongba Allah khakta khangi lekin aikoi di Allah di iman purakpaga loina loina madu da thajaraga aikoi punnamak lahagi manakta soidan nungairugani haiba asi aikoi thajabane inshallah asum tawduna Quran amasung hadis te yawba story amasung wari ji dunia ina mayam tentak lijariba si bayan tariba amasung wari taba chang impung khungma wafam maji pamba taragadi chini ji subscribe to biraga thambiu bell icon du sunambiu matang new bayan anoba thaglak matamda notification lage ko puna amato ena tamin ningai damakta aduga kanagom mimna karamba story karamba bayan amasung karamba wari taning bono haiba do comment da loina haibiramu inshallah ai soidana madugi matang da wari ona lijaraga bayan ona ko puna tamin cheba inshallah